Ya, asifiwe Yesu. Ya, ndio nilikuwa nawaambia. Ukisoma katika kitabu cha Amosi 5:4 inasema Bwana anasema na wana wa Israeli anawaambia, muniite mimi mpate kuishi. Muiniite mimi mpate kuishi. Muite Mungu mpate kuishi. Katika njia zenu muite Mungu mpate kuishi. Kuna watu wanaishi, Yesu anaishi maisha mazuri, lakini hiyo maisha labda haimpendezi Mungu. Na Mungu anaona kuna mtu anaishi lakini haishi. Unaona? Kuna ile maisha yenye unaona wewe unaishi maisha mazuri, lakini machoni pa Mungu hiyo si maisha mazuri. Kuna maisha, for example, wewe umeacha mambo zako, umeacha njia za Mungu, unafanya mambo zingine. Hiyo Mungu hahesabu kama unaishi. Yeye anahesabu kuna nini, roho wa Mungu amekufa ndani yako. So anasema tumuite yeye, kwa maana tukimuita yeye, katika maisha yetu, Yesu atafanya nini? Atatenda. Atakuja kutusaidia, atakuja kutuongoza, atakuja kutupigania, atakuja kutuongoza katika katika kila jambo yenye tunafanya. Atakuja kutusaidia mahali penye tumelemewa. Anasema tumuite na yeye ndio tupate kuishi, which means kila kitu yenye tunafanya tukimwalika Mungu itaishi, yani itafanikiwa, yani itakuwa ya baraka, yani itakuwa ya amani, yani itakuwa ya mafanikio tukimuingiza Mungu katika maisha yetu na katika kila chochote. Yani Mungu anasema, yani which means kama hatuna Mungu hatuishi. Kama hatuna Mungu hatuishi. Kama hatuna Mungu hatuishi. Mambo yenye tunafanya haiishi. Mambo yenye tunafanya haifanyi nini? Haiishi. Kwetu tunaona inafanikiwa, kwetu tunaona inaenda, lakini kama Mungu hayuko ndani haiishi. Ndio maana unapata pesa zinaenda hivyo. Ndio maana unapata tunasoma, tunafika mbali, shetani anapitia kwa njia, mambo mengi zinatokea, unasomea kitu, shetani anafunga njia, yani uwezi upati kazi, shetani anafunga njia, vitu mingi. Sasa wewe unaona tu unaishi, lakini yani kuna ile nguvu za giza zimekufunga, wewe hauishi. Wewe utaona tu okay, sijapata kazi hii mwaka, ingine, labda ndapata ile mwaka ingine. Lakini kama umemuita Mungu na umemtanguliza Mungu na Mungu anasema utaishi, wana wa Israeli wataishi. Kwa sababu ya nini? Wakimtanguliza Mungu. Hivyo ndio alikuwa anasema. Bwana anawaambia, muniite mimi nanyi mtapata kuishi, which means yani wana wa Israeli walikuwa huko kwa Farao, na yani walikuwa wanaishi, lakini walikuwa wanaishi kwa mateso. Unaangalia, walikuwa wanaishi kwa mateso, walikuwa wanaishi kwa maisha ya utumwa, walikuwa wanaishi maisha ya kunyanyaswa, walikuwa wanaishi maisha yenye haina raha. Unaona? Sasa hapa Mungu anatuambia namna gani? Tumuite yeye tupate kuishi, which means kando na kuishi venye tunaishi sisi kama wanadamu, kuna maisha mengine tukimwalika Mungu, yani katika maisha yetu tukimwalika katika kila kitu tutaishi. Kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wanainamia miungu ya Farao. Na sasa ni kama Mungu alikuwa ameenda mbali na wao. Mungu hakukuwa karibu na wao. Unaona? Mungu hakukuwa karibu na wao kwa sababu Mungu akawaambia hivyo, wamuite na wao wapate kuishi, which means hawakuwa wanafurahia maisha, hawakukuwa wanafanya nini, hawakukuwa wanaona umuhimu ya wao kuacha, yani hawakuwa wanaona ya kuwa wakiacha Farao Mungu atawasaidia. Ninamaanisha Mungu alikuwa amewaahidi maisha mazuri, ndiye akawaambia kwamba wamuite yeye wapate kuishi, which means kuna maisha ya baraka, kuna amani, kuna upendo, hakuna kunyanyazika, hakuna kuteswa, hakuna kuhangaika. So nakwambia asubuhi ya leo, katika kila chochote chenye unafanya, alika Mungu katika maisha yako, alika Mungu katika njia yako, ita Mungu, tamka maneno mazuri, ambia Mungu niko hapa, Mungu ninaomba
kila chochote chenye ninafanya, Mungu ninakuita, ingilia kati ikapate kuishi. Shamba langu ninaenda kupanda, Mungu ingilia kati, hii shamba ikamee vizuri, jua ikikuja isikaushe hii mahindi, jua ikikuja isifanye nini, wadudu watakapokuja wasikule mahindi yangu, yani itaishi. Unaangalia, kila kitu chako kitaishi. Mungu nisaidie watoto wangu wanapoenda shule wafanikiwe, wapate kazi. Wanatuambia hata tuombee vitukuu venye hatujaona. Mungu saidia hata vizazi vyetu. So hizo maneno zitaishi, na Mungu akuwa pamoja na wewe. Kila neno utasema litaishi, litapata nini? Litapata uhai. Unaona? Yani watu wengi tumeishi maisha, tunaona ya kuwa tuko sawa, lakini hatuko sawa. Machoni pa Mungu hatuko sawa. Kuna mtu anateswa, kuna mtu anahangaika, lakini huyo mtu hajui kama anateswa, huyo mtu hajui kama anahangaika, huyo mtu amefanya mtumwa kabisa, anateseka, anapitia mambo magumu sana, lakini yeye mwenyewe hana ufahamu. Lakini wakati unamuita Mungu, Mungu atakupatia ufahamu, ataona hapa mahali unatumika vibaya, hapa mahali hizi vitu zinafanya vibaya. Hata kuna watu wenye unafanyiwa kazi, hizo kazi zinaenda tu vibaya, lakini wewe una ufahamu. Lakini ukiita Mungu atakupatia, yani atakufungua macho, utapata kuishi. Peshe zako hazitaenda bure na mambo yako haitaharibika. Unaona? Wewe utakuwa wa baraka. Wewe utakuwa mtu ambayo unategemea Mungu kwa kila jambo, na wewe unajua kila kitu yenye utafanya Mungu ako pamoja na wewe na utaishi. So mimi asubuhi ya leo nimetaka tu kuatia moyo. Unaona venye background ni nzuri, unaona yenye nyasi venye ni smart, inaishi. Unaona? Inaishi kwa sababu ya nini? Inapata maji. Unaona? Inapata maji. Inamaanisha bila maji hii nyasi haiwezi kuwa green hivi na haiwezi kuwa mzuri hivi. Unaona ile mti huku ni jangwa, kuna miti mingi zimekauka, lakini kwa sababu hiyo maji, hiyo mti inapata maji, inafanya namna gani? Inanawiri. Hivyo ndio Yesu atakaa katika maisha yetu, na ndio tupate kufanya nini? Tupate kuishi. Wakati wengine wanapotelea katika mambo mingi, wewe utapata kuishi. Wewe utakuwa na ufahamu wa kufahamu Mungu, njia za Mungu, utafanya mambo yenye Mungu amekuruhusu ufanye. So siku ya leo nawatakia siku njema, siku yenye baraka, na nawaomba mualike Mungu katika kila jambo na kila kitu chenu kipate kuishi. Ni Monica Mamati. Usisahau kuingia YouTube channel, subscribe, like channel, na ubarikiwe na mafunzo mengi, na Mungu akutende mema sana na zaidi. Amen. Mungu awalinde, Mungu awabariki, Mungu awainue. Nawatakia baraka, nawatakia amani, nawatakia ushindi,